Yes, nibyo namakuru agezweho nonaha namakuru yihutirwa cyane. Ubu tuvugana ibintu birakomeye cyane, ibintu bibaye bibi cyane aka kanya nyuma y'imirwano ikomeye cyane maze iminsi ibera mu bice bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ubwo ni ukuvuga ko ari imirwano iri guhuza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'uyu mutwe wa MA23. Igisirikare cya leta ya Congo gikomeje gufatikanya n'abarundi, ariko nanone bisa nkaho babuze ayo bacira nayo bamira. Ndavuga Abarundi abadede baje gutanga umusada rwongeye kubakiraho. Ubu tuvugana MA23 isa niyongeye kuzenguruka umujyi wa Uvira uherereye muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse murabizi ko uyu mutwe wa MA23 wigeze kuwufata ndetse uza kurekura mu rwego rwo kubahiriza ibiganiro by'amahoro, ndetse benshi bavuga ko ari igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu ngubu amakuru atugeraho ni amakuru akomeye cyane agaragaza neza ko uyu mujyi wa Uvira intare za Sarambwe zongeye kuwuzenguruka nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabereye mu bice biri hafi na Plaine. Iki gice cya Plaine d'Oruzi iki kibaya kinini cyane ni hamwe mu hahoze ibirindiro nabyo byiza intare za Sarambwe, ariko ziza kuharekura. Ubu zongeye kuhagera ndetse zikubita zitababariye izi ngabo z'u Burundi. Bisa nkaho byoroherema MA23 kuko imisozi yose ubu tuvugana izengurutse umujyi wa Uvira, za Kabunambo, za Mitamba, aha hose intare za Sarambwe zamaze kuhashinga defense zikomeye cyane. Bisa nkaho uyu mujyi ugiye kongera kwinjirwamo, nibyo bitumye ingabo z'u Burundi zongera kugaragara hano mu mujyi wa Uvira, zisa naho ziri gupakira bimwe mu bikoresho by'ingenzi bishobora kwimukanwa ndetse bikaza kuba bikurwa mu mabaraks atandukanye haherereye izi ngabo z'u Burundi. Bisa nkaho bamaze gukurura amakuru y'ubutasi yemeza neza ko intare za Sarambwe zishobora kuba zigiye kongera gucana umuriro zikabanyuza akanyafu ku buryo buteye ubwoba. Ubu benshi baremeza neza ko iki gisoda cy'u Burundi aka kanya cyatangiye kwimukira mu bice biri kure, ndetse begera umupaka ubahuza n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni ukuvuga ko bari mu mujyi wa Uvira, ariko bari kugenda begera za Kavimvira ndetse na za Gatumba, kugira ngo igihe MA23 iza gufata umwanzuro, kuko hasa n'ahasigaye inzira imwe yonyine, maze baze kubona uko bahunga. Ibintu rero birakomeye ahangaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ubu tuvugana hashobora kuza gutangira gusohoka inkuru mu masaha ari imbere zivuga ko Uvira yabaye tombe, nubwo bisa nkaho uyu mujyi wa Uvira MA23 nta basore barawinjiramo bibikoresho karabutaka, ariko byamaze kugaragara neza ko abatasi ba MA23 bari muri uyu mujyi, ndetse aribo bari gutanga amakuru. Amabariyeri menshi cyane yinjira muri uyu mujyi yari yarashyizweho, yamaze gukurwaho. Ibintu bisa naho byamaze kuba ibintu bikomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Congo n'izi ngabo z'Abarundi. Ubu tuvugana rero hagaragaye ibimodoka bitatu by'igisirikare cya MA23, bamwe bavuga neza ko byesiteyeho ibikoresho bisanzwe bikoreshwa mu bwirinzi bw'ikirere. Ibi rero bikaza kuba biha MA23 amahirwe y'uko niyo Tshisekedi n'izi ngabo ze bafatikanyije na leta y'u Burundi bakongera kuzana za ndege, nubwo ibyinshi byagiye byangizwa ndetse ibindi bikaba byaramaze kugenda bitwikwa mu bitero bikomeye cyane muri operasiyo za MA23. Nubwo hagira ibizanwa, ubu bwirinzi bw'ikirere bwa MA23 byamaze kugaragara neza ko bwamaze kugezwa mu bice hafi ya byose, bitewe n'ibi bimodoka bigera kuri bitatu bivugwa neza ko ari byo biri kwifashishwa mu kuba byarinda ikirere cy'aho MA23 iherereyemo. Ubu tuvugana rero abasirikare b'Abarundi ni bamwe mu bapfuye mu nkundura ikomeye cyane yo kubohoza tumwe mu duce MA23 yashakaga gusubiramo, ndetse wazarendo zongeye kwiruka nka zisheringa zirasa amasasu menshi cyane mu kirere. Abantu bongera kwibaza ko uyu mutwe wa MA23 ushobora kuba ugiye kongera kwinjira muri uyu mujyi. Ubu tuvugana rero reka nkubwire indi nkuru igezweho nonaha, ni inkuru yihutirwa itugeraho nonaha iri guturuka ahitwa za Masisi. Ni amakuru avuga neza ko abasirikare 6 bakomeye cyane mu mutwe wa FDLR baba bamaze kwicwa, nabo ndakubwira uko bishwe. Ni abasirikare bivugwa neza ko bari bamwe mu bafata ibyemezo muri uyu mutwe witwaje intwaro. Uyu mutwe wafashwe nk'umutwe w'ibyihebe byamazwe no kwemezwa n'imiryango ishinzwe ikiremwa muntu ku isi ko FDLR ari umutwe w'iterabwoba, ariko benshi wakomeje kugenda bibaza uko Tshisekedi akomeje kugenda akorana n'uyu mutwe, kugeza ubwo MA23 ifite akazi gakomeye cyane ko kurwana ndetse ikarinda abaturage bakomeje kugenda bahohoterwa, kugeza ubwo iranduye uyu mutwe. Ibi nibyo rero byabaye muri operasiyo ikomeye cyane yabereye Masisi. MA23 yerekeza mu bice bivugwa ko byari biri kubarizwamo abasirikare, abarwanyi benshi cyane b'uyu mutwe wa FDLR, harimo na bamwe mu bahedinze ibikorwa byawo. Amakuru yemeza neza ko kugeza ubu ngubu bamaze no kuba bahasiga ubuzima,
guhangana mu mirwano. Kurasana kwa hatari kwabaye kwatumye FDLR itakaza abasirikare bagera kuri 4 bakuru. Ubu rero tuvugana hakomeje kugenda hagaragara ibimenyetso byinshi bigaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gisa naho kiri gutsindwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko ibimenyetso byose biragaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Congo gisa naho kirimo kirwana kirezeriva, kuko bamaze kumenya neza ko n'ubundi uru rugamba kurutsinda bigoye. Abasirikare ba FDLR baguye Masisi, bivugwa neza ko n'imirambo yabo yaje gufatwa, kuko bene wabo ntago babashije kubakura ku kiwanja, ndetse biza gutuma intare za Sarambwe zongera gutanga indi raporo. Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuri bari kwakira inkuru nyinshi cyane zisa naho ari incamugongo, aho benshi bamubwira neza ko igisirikare cye gisa naho cyananiwe kurwana ndetse kitagishoboye guhangana mu buryo ubwo aribwo bwose. Abarundi nibo bari kugerageza gufata urugamba bakarugira urwabo, ariko nabo bisa naho biri kugenda bibagora, kuko kuri ubu ngubu niba umujyi wa Uvira wamaze kugotwa, ndetse abarundi bari bafite amadefense agiye atandukanye, kugira ngo mwabonye ububiko bw'intwaro z'abarundi bibanza iminsi butwikwa, ndetse indake nini cyane zirimo ibibombe za katusha n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Ibi byose MA23 n'amaduba bamaze kubyigarurira, ku buryo benshi bavuga neza ko Burundi bufite n'agakrize mu bijyanye n'ibikoresho byagombaga kwifashishwa muri operation ndetse n'ibitero bitandukanye, kuko MA23 byinshi yamaze kugenda ibyibikaho mu buryo abarundi batatekerezaga. Ubu rero hakomeje kugenda humvikana ibisa naho ari amasasu menshi cyane ariko avugira kure. Abari mu mujyi wa Uvira barimo barayumva, bivugwa ko ari abawazarindo bamaze gukurwa mu bice bari baragize indiri yabo, bambura bakora buri kimwe cyose, bakaba bari kugenda bagerageza kurasa mu kirere kugira ngo berekane neza ko nta mutekano uri muri ibi bice mu by'ukuri, kandi bamaze gutsindwa barimo bahunga birukanka amasigamana. Ibintu bisa naho bitoroshye na gato. Ubu ngubu tuvugana ku butaka bwa Congo, ibice byinshi cyane biri kugaragaramo abasirikare ba MA23, bisa naho hari ikintu kidasanzwe kigiye kuba kuri ubu butaka. Ikitaramenyekana bivugwa neza ko cyatezwe muri metero 600 gusa uturutse mu rugo rwa Tshisekedi. Ni inzira imwe bizwi ko yagombaga kunyuramo uyu mukuru w'igihugu cya Congo. Ambulance za gisirikare zaje gutabara zigira ngo zirebe niba perezida nta kibazo agize, ariko bamwe bemeza neza ko imodoka ya Tshisekedi itigeze yangirika bikomeye cyane, uretse ko bivugwa neza nayo ko kuhava byagoranye, biza kwifashishwa, biza gusaba ko hifashishwa indi modoka. Nivuga neza ko ari za modoka ziba ziri inyuma y'umukuru w'igihugu zishobora gukoreshwa nka backup. Amakuru yemeza neza ko abakoze ibi ntabwo byoroshye kubamenya, ariko nanone biragaragara neza ko Tshisekedi arimo aragenda ahura n'uruva gusenya imitego myinshi cyane, agerageza gusimbuka. Ibintu birakomeye Kinshasa mu murwa mukuru. Bamwe bavuga neza ko hari collaboration ikomeye, imikoranire ya hafi ya MA23 ndetse n'abarwanyi b'iki gisirikare nyine cya MA23 bari gukorana na bamwe mu bacunga umutekano w'umukuru w'igihugu, ndetse na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Kugeza kuri ubu asa naho bari kurwanya Tshisekedi. Ibi rero byose birakomeza gutuma Tshisekedi yigengesera, ndetse akomeza kugenda ingendo zonyine zateguye, nabwo umutekano wakajijwe, nabwo byagizwe ibanga, kuko byamaze kugaragara neza ko uko atashye hari abari kumutega imitego. Bamwe bati Tshisekedi akwiye kwimuka agashaka inzu yizewe ndetse itari katikati ikinshasa, kuko bisa naho bari kumutegera hafi naho ataha. Ariko nanone benshi bakemeza neza ko Tshisekedi ibyo ari gukora mu gihe yabagaragaje neza ko nta nyota ndetse atanyoteye kongera kuyobora iki gihugu, iyi mitego ishobora kumuvaho. Abasesenguzi mu bya politiki baravuga neza ko MA23 niba yatangiye kugirana communication ndetse na collaboration byo ku rwego rwo hejuru n'abari Kinshasa, bishobora korohera uyu mutwe kuba MA23 yaza guta Tshisekedi mu mutego ukomeye cyane. Aho bamwe bavuga neza ko Tshisekedi acunze nabi ubuzima bwe bwajya mu kaga, kuko mu bamurinda harimo bamwe bivugwa neza ko bashobora kuba batanga amakuru, ariko kandi amakuru bivugwa neza ko aravuga muvomaze ndetse n'ibindi byinshi cyane nk'amabanga y'umukuru w'igihugu. Ibi rero bikaza kugenda bigaragaza neza ko hamaze kuzamo ibice ndetse
tsambaratika zikomeye cyane hariya mu barinda umukuru w'igihugu cya Congo. Ubu tuvugana amakuru aremeza neza ko uyu mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu by'ukuri utorohewe, akomeje guhamagara inshuti ye magara. Uyu nta wundi ni perezida w'igihugu cy'u Burundi, nawe uri mu bibazo bikomeye cyane nyuma y'uko amasoko hafi ya yose yo ku butaka bw'u Burundi Bujumbura katikati mu murwa mukuru akomeje gufatwa n'inkongi y'umuriro bitaramenyekana ababigiramo uruhare niba ari ibibazo tekinike, ariko bamwe bakavuga neza ko bisa naho bitandukanye n'ibyo benshi batekereza. Bati ni gute amasoko ashya akurikiranye kuri uru rwego. Ibi rero bikaba byatumye perezida w'iki gihugu cy'u Burundi aza kuvuga amagambo akomeye cyane, asa n'uvuga neza ko uzafata umuntu ufite umugambi wo gutwika irindi soko azahembwa akayabo ka miliyoni 5 z'amarundi nk'uko abenshi bagenda babivuga. Nanone mu ijambo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi General Everett Ndayishimiye yavuze neza ko imbonerakure zikwiye guhaguruka rwa rubyiruko nyine bivugwa neza ko ari urubyiruko rw'ururundi ndetse bajya banyuzamo bakaruha n'intwaro ugomba guhaguruka rukarwanya uwo ari we wese ushobora kongera gukora igikorwa nk'iki ngiki. Nyamara bamwe bakavuga neza ko uyu mugabo yirengagiza neza ko FNL ndetse na Red Tabara barimo baramurwanya ndetse bamuri bubi, ndetse bisa naho bifitanye isano n'iyi miriro nubwo nta wabihamya. Ibintu ntago byoroshye rero ku butaka bwa leta ya Congo ariko n'u Burundi. Aba bagabo bombi buri wese afite igitutu cye, buri wese asa n'uwicariye intebe ishyushye. Puresha ni nyinshi cyane, ibitekerezo byabaye byinshi ibiri gutuma n'ingabo zabo ziri ku butaka ku mirongo y'imbere ku rugamba, by'umwihariko ziri kurwana muri Kivu y'Amajyepfo hafi n'umujyi wa Uvira ndetse na Fizi na za Baraka n'ibindi bice bisa naho ziri gutsindwa umusubirizo. Ati twebwe dufite ubushobozi bwo guhurasa ku butaka bw'u Burundi kandi izi ni imbunda bidasaba indende cyane zirasa kure, kuko dufite ubushobozi bwo kurasa mu ntara ya Tanganyika ndetse Jumbura neza mu isantre, ariko ntabwo tubikora kuko tuzi ko hari abaturage nubwo tuzi ko hari aduyi. Ibi rero bigasa naho bigaragaza ko twirwaneho ikomeje kugenda ikora ibitendo byayo ariko yirinda guhungabanya umutekano w'abaturage. Ibi ngibi biri kuvuga mu gihe ingabo z'u Burundi zongeye kumeneshwa zirukanka amasigamana mu bice bitandukanye nk'uko byagiye bigaragara. Bamwe bemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi ubu ngubu gisa naho kirimo kiraririra mu myotsi nyuma yo kugerageza byanga none MA23 ndetse bivugwa neza ko ariyo yabanje kuba yakubita icuncumura izi ngabo izimanura kuri imisozi ndetse zirukanka amasigamana, maze twirwanaho nayo ikaza kungamo MA23 igasubira mu birindiro. Bisa naho aba basirikare batwirwanaho bakomeje kurwana ku burenganzira bwabo ndetse barwana ku burenganzira bw'abaturage nk'uko byamaze kugaragara. Ingabo z'u Burundi zo zisa naho ziri ku rugamba wa peke cyangwa se zonyine, kubera ko Mayi ndetse na Wazarendo bari gufatikanya. Ni bamwe mu bagiye babatenguha cyane kuko FRDC nk'uko Afande Rugabo yamaze kubidutangariza, FRDC yamaze kwirukanka amasigamana, ntabwo iri kubarizwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi rero nibyo biri kunaniza abarundi ku buryo byamaze kumenyekana neza ko ingabo z'u Burundi zirukanse nazo zikaza gusiga ibirindiro. Benshi baguye nzira, ibikoresho byinshi babitaye, maze twirwanaho yongera kwibikaho zimwe mu ntwaro igomba kwifashisha muri uru rugamba. Imirwano irakomeye cyane, ariko kandi igisoda cy'u Burundi nyuma yo kohereza abasirikare bakomeye kuri ubu butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, by'umwihariko abamaze iminsi mu bice bya Fizi, ibice byegereye umujyi wa Uvira ndetse no mu mujyi wa Uvira, kugira ngo baze kureba uko urugamba ruri gukorwa ndetse babone uko bakomeza kugenda bapanga byinshi cyane. Byamaze kumenyekana neza ko burya nabo bahavuye igitaraganya nyuma yo kumenya neza ko bari kugabwaho ibitero ndetse n'ama23 nyuma y'uko Fizi, imwe muri etaje bivugwa neza ko yari hoteli yari icumbitsemo bamwe mu basirikare bakomeye b'u Burundi ndetse n'ingabo za Congo bari mu nama yo kureba icyakorwa, yarashweho na drone ya MA23 aho banemezaga neza ko umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka w'u Burundi akaba yarahawe inshingano zo gukurikirana izi ngabo ziri ku butaka bwa Congo. Uyu nta wundi ni Generali Muzinga, nawe byavuguzwe ko ashobora kuba yaguye muri icyo
gitero gusa haje gusangwa atari we wapfuye ahubwo hapfuye abandi basirikare benshi cyane bari kumwe nawe. Ibi rero byatumye iyi nama ndetse isa naho irangira igitaraganya. Abasirikare bari gukora ibyo bahisemo, bisa naho nta mwanzuro uhamye bigeze bahabwa ku bijyanye no kuba bari bafashe ibice bitandukanye bagashaka kubigabamo ibitero. Ubu tuvugana rero MA23 irimo iradivansinga ikubita ikukumba itababariye. Benshi bakavuga neza ko iki gisirikare gisa naho gifite imbaraga, kiri motive ndetse kiri gushaka kubanza gukura mu nzira abo bahanganye ndetse abayobozi babo. Urupfu rwa Afande Etienne ejo ku butaka bw'u Burundi twarababwiye, bisa naho hari ibintu byagaragaje ko uru rupfu rwari rwapanzwe na MA23, nanone bikagenda bica intege abasirikare benshi mu gisirikare cya leta y'u Burundi bakomeje kuba boherezwa muri iyi mirwano. Ubu tuvugana na MA23 yo ntabwo iri kuvuga byinshi cyane, ahubwo irimo irataka ikubita itababarira ikukumba nk'uko amakuru abigaragaza. Ko kandi bamwe bakanemeza neza ko urugamba ruri kugenda uko MA23 bishaka, isa naho ariyo iyoboye kugeza kuri ubu ngubu. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Congo basa naho bamaze kwifata amapfubyi. Ni mu gihe ku munsi w'ejo harashwe indege yari ijyanye imiti mu bitaro bya za Minembwe. Benshi bavuga neza ko izi ngabo za leta ya Congo ari sakirirego zikoze yo kuba zahanura indege itarimo abasirikare ndetse indege ya gisivile yari itwaye imiti ijyanye ku mavuriro. Ibi rero byagaragaje ubugome ndengakamere ndetse no kugerageza kwica abaturage byagambiriwe. Ibi kandi byarakozwe isi yose birebera, ariko irarucikarumira. Ibyo MA23 ivuga neza ko ari byo byayihagurukije kugira ngo igende irebe ko yagira ikikora. Ubu tuvugana ibice bitandukanye birimo birumvikanamo amasasi, ibintu bisa naho bitongeye korohana gatoya. Kapiteni Etienne yishwe urupfu rutunguranye cyane nyuma yo kugwa muri ambushi ikomeye cyane, maze imodoka yari arimo ikaraswa urufaya, maze MA23 igahita ikoresha tanka cyane nini y'intambara. Igifaru cyarasaga kure kugira ngo abaje gutanga umusada bataza kuba baza kwisanga batangiye kurasa MA23, operasiyo ikagenda nabi cyangwa se igatakaza abasirikare benshi cyane. Niko byagenze. Operasiyo ya MA23 yaje kugerwaho nyuma y'uko abasirikare baguye muri ambushi mu buryo mu by'ukuri batatekerezaga, ndetse ambushi ya MA23 isa naho yabaye ambushi ariko bamwe bayiburiye izina, kuko n'ambushi itakorewe mu mashyamba, ambushi yifashishijwe mu buryo busa naho ari ugukoresha ubwenge budasanzwe. Reka nze nkubwire ibyabaye kuri uyu mugabo Kapiteni Etienne. Bivugwa neza ko yari yahawe inshingano ndetse na General Muzinga ukuriye ingabo z'u Burundi zirwanira ku butaka kugira ngo amubere mu bice atagombaga kumenya ikiri kujya mbere. Amakuru agaragaza neza ko mu by'ukuri ibice bitari birisanzwe biberamo imirwano, ahubwo MA23 yabyegereye kugira ngo itege uwari wese, uko yari izi neza ko igisoda cy'u Burundi kizagerageza kwinjirira mu bice bisa naho bikikije uyu mujyi wa Uvira. Ubu tuvugana twavuga neza ko izi ngabo z'abarundi zakoze igisa naho ari ugusura tere ndetse bakagenda bareba aho bazajya banyuza zimwe mu ntwaro zizaba zitegeye ibice bitandukanye birimo igisirikare cya MA23. Ibi rero nibyo byaje gutuma benshi mu barwanyi b'abarundi baza guhabwa misiyo yo gucunga umutekano. Uyu mugabo ufite ubunararibonye Kapiteni Etienne w'imyaka 42 nk'uko amakuru yagiye abitangaza, dore ko hagaragaye namwe mu mafoto yagomeje kugenda acicikana ku mbuga ngurukana bumenyi. Ubu rero hagaragaye ikimeze nkaho ari ugutungurwa ndetse no kudakora ibintu uko byakabaye bikorwa mu buryo bwa gisirikare. Ubusanzwe iyo hari umuyobozi nk'uyu afande ukomeye cyane, bagomba kumucira inzira, hakoherezwa itsinda risa naho ari ry'abasirikare b'abakomando bajya kureba imbere niba nta kibazo gihari, ko kandi baba biteguye guhangana mu gihe bakubitanye n'umwanzi batari biteguye. Ibi nta byakozwe uko bumvaga neza ko ibintu ari amahoro. Nicyo cyaje gutuma rero uyu mugabo aza kwisanga mu ntambwe 18, ndetse ibyaje gutuma hahita hasangwa abasirikare ba MA23 bari binyegeje mugabo mu bice bisa naho bigoye kumenya aho bari.
bitewe nuko aba basirikare b'abarundi kandi batari bohereje itsinda ry'abasirikare basanzwe bagenda ari 4 cyangwa 6 kugira ngo bamenye niba nta mwanzi uri imbere. Haje kubaho ikimeze nko gutungurwa ku buryo bukomeye cyane, kuraswa imodoka itiraswa n'amapine, maze kugira ngo uyu mugabo ayivemo biza kugorana cyane. Ubwo yageragezwaga kunyuzwa mu muryango wo ku ruhande rwo hepfo n'abamucungiye umutekano, niho yarasiwe ndetse umurambo we ugwa mu muhanda. Bamwe bavuga neza ko MA23 kimara kubona neza ko imaze kubarasa, haje igifaru cyayo. Amakuru akavuga neza ko gishobora kuba cyanamunyuze hejuru, kuko hano hari hamaze kuba ikimeze nka jamu, imodoka zigera kuri 3 zose ziri mu muhanda, zimwe zangiritse, amapine yatobaguritse nyuma y'imirwano yari imaze kuhabera. Abasirikare bananirwa gukura umuyobozi wabo hano ku kibuga cy'imirwano. Byose biri kuba ndetse bikaba bikurikirana ndetse bigakomeza kugenda bitera benshi cyane kwibaza ikiri kujya mbere mu ngabo z'u Burundi zikomeje kugaragara nkaho nta mbaraga zifite, ndetse zikagaragara nkaho bisa naho ari ukurwana byabihishe. Ubu tuvugana rero aba barwanyi b'u Burundi bakomeje gusa naho batsindwa mu mpande zose, ariko urupfu rwa kapiteni Etienne we rusa naho ruri buze kuvugisha benshi cyane. Nyuma y'urundi rupfu kandi bivugwa neza ko ari umusirikare ukomeye cyane mu gisoda cy'u Burundi, Lieutenant Kano, nawe wiciwe muri ibi bice, ariko ibice bikaba atari ibice bimwe, ariko byose ni muri Fizi ugana mu mujyi wa Uvira. Nanone reka twihute cyane twigire muri Plaine de Ruzizi mu nkengero z'umujyi wa Uvira, ahakomeje kumvikana ikimeze nkaho ari amasasu y'imbunda nini. Amakuru yamenyekane neza ko hari ingabo za MA23 zari zagabweho igitero n'abawazarendo, ndetse bari kumwe n'ingabo z'abarundi, ariko bisa naho cyari igitero kidakomeye cyane, ahubwo MA23 yakoresheje imbaraga z'umurengera kugira ngo abangaba ibasubize inyuma ndetse ibakubite nta mpuhwe. Ibi rero byakozwe ndetse binagerwaho kuko abasirikare benshi cyane ba wazarendo bagaragaye birukanka amasigamana, abaturage nabo bahinduru mu bice bagendaga banyuramo. Amasasu yababanye menshi, MA23 itangira gukoresha ibimeze nkaho ari ibiroketi yakubitaga mu bivunge byabo, maze bakagwirirana nk'ubushwiriri. Ibi byose bikomeje kugenda bigaragaza ko MA23 ihagaze neza mu bice byayo, ndetse nta wagomba kuyisukira uko yiboneye. MA23 ikomeje gukora igishoboka cyose ngo iburizemo umugambi w'izi ngabo za leta ya Congo, kandi gakomeza gukora ibyo aribyo byose ngo ikomeze gutera igihombo gikomeye cyane ingabo z'u Burundi zikomeje kohera abasirikare kuri ubu butaka. Ibi rero biraza kugenda byemezwa n'ibimenyetso bikomeje kugenda bigaragazwa. Bamwe bati igisirikare cya MA23 gikomeje gukubitira mu cyico bitewe nuko gifite amakuru yuzuye y'ibijyanye n'ibiri gutegurwa n'igisirikare cya leta ya Congo. Bamwe bati oya, igisirikare cya leta ya Congo gisa naho cyananiwe urugamba n'abarundi baje mu kubicira abakomandazi byabaciye intege, kuko MA23 imaze kwica abakomanda barenga 4 bari bayoboye ingabo z'u Burundi muri ibi bice ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho MA23 yeruka no kugera amajanja umugabo w'umukuru w'ingabo z'u Burundi zirwanira ku butaka, General Muzinga wari uri muri ibi bice, nawe wagabwe igitero gikomeye cyane maze Imana ibasha kumurokora. Ibi byose biraza kugaragaza neza ko amakuru ari kugenda ajya hanze yose, ari kwerekana byinshi cyane mu bisa naho ari bitari bisanzwe kuri iyi mirongo y'imbere ku rugamba. Ku murongo wa telefone ubwo abaturage baduhaga amakuru batubwiye ko MA23 yagaragaje urwego rw'imirwanire rudasanzwe, nta muturage wigeze uhungabana cyangwa se ngo agire ikibazo, ndetse nyuma yo kurasa kuri iyi kampu y'abasirikare, iyi drone yongeye gukata iragenda, ariko ngo yari ku muvuduko udasanzwe kuko n'abagerageje kwirasa barasaga ubusa mu kirere. Ibi rero abaturage bakavuga neza ko MA23 itigeze ihungabanya ubuzima bw'umuturage n'umwe, ko yaje ifite target y'ibyo ishaka gukora ndetse irabikora, ndetse ibasha kurasa muri iki kigo nk'uko amakuru yagiye abigaragaza. Ibi rero byose biremeza neza ko ibisa naho ari ibintu biri kuba kuri ubutaka ku gisirikare cya leta y'u Burundi bikomeje kugenda bibagaterera nzamba ka nyina wa nzamba.
Amasasu yo ni menshi ariko yiganjemo ay'imbunda ntoya, bisa nkaho nta marokete manini yigeze akoreshwa, nta kijyanye na drone cyangwa se ikindi gitero cyo mu kirere kigeze gikorwa, yaba ku ruhande rw'ingabo za leta ya Congo ndetse no ku ruhande rw'ingabo za MA23, uretse ko bivugwa neza ko igisirikare cya leta ya Congo cyahamagaye gisaba ko cyatabarwa mu bijyanye no kuba hakoreshwa drone maze bakaza kurasa kuri MA23 ikaza kuva muri ibi bice bikikije uyu mujyi wa Baraka, ariko ntabwo byaje kubakundira ibyo baje kuba bafata nkaho batitaweho, ariko guhita bifatira ibikoresho byabo, ibikoresho nabyo badashobora gupakira ngo babitware kuko ubwoba ni bwose. Barakeka ko MA23 ishobora kubitambika ndetse kugira ngo ize gusigarana izi ntwaro ndetse n'aya mabogisi y'amasansu menshi cyane yiganjemo ay'imbunda ntoya. Ubu tuvugana rero bisa nkaho ibintu byahinduye isura, amazi ntakiri yandi. AFC MA23 nibyo koko ifatikanyije na Twirwaneho bakomeje kugerageza gukoresha tekinike na taktike z'urugamba kugira ngo babanze kuba bakura mu nzira ibi birindiro bisa naho biri mu birometero bikeya yaho bafite, maze ibirindiro nimara kuhava umwanzi azajya kongera kwiregurupa aza bamureba maze biborohere cyane. Ibi rero bari kubigeraho cyane ndetse dore ko nta n'impuhwe barimo bakubita batababariye nk'uko byagiye bigaragara mu bice bitandukanye. Abasirikare b'u Burundi bongeye kugaragara basa naho bari guhungana igihunga kidasanzwe. Twimanukire hano mu mujyi wa Uvira, amabariyeri 3 akomeye y'ingabo za Wazalendo ndetse n'ingabo z'Abarundi yose yarituwe na MA23 nyuma yo kwapurika force zidasanzwe kuri izi ngabo kurasana gukomeye cyane, maze biza kurangira umuhanda mugari winjira mu mujyi wa Uvira nibura ibice bitageze mu kilometero hari bariyeri 2 bivugwa neza ko arizo zari zikomeye kurusha izindi, ndetse n'indi ya gatatu yamaze nayo kurimburwa na MA23, maze abaturage bakaba bongeye kugira urujya n'uruza nk'uko bigenda bigaragara. Iyi bariyeri zikimara gukurwaho kuko zasaga naho ari hamwe muho ingabo z'u Burundi ndetse na MA23 barwaniye, ariko hagaragaye Wazalendo bivugwa neza ko ariho zamburiraga abaturage bavuye kurema amasoko ndetse n'abandi bavuye mu mirimo yabo, kuko kwatambukaga wasabwaga kwerekana ibyangombwa ndetse bakanagusaka, byaba ngombwa akagira ibyayo basigarana. Ubu aha habohowe ni nyabagendwa cyane, MA23 yamaze kubikora kandi yabigezeho. Benshi baravuga neza ko ubu izi bariyeri zari zarashyizweho kugira ngo zifashishwe gukontorora ushobora kwinjira mu mujyi wa Uvira niba koko atarimo maneko cyangwa se umutasi wa MA23 cyangwa se niba nta gikoresho cya gisirikare yinjiranye. Ubu rero MA23 mu gukora izi bariyeri ishobora kongera umubare w'abatasi cyangwa se n'abandi bayifasha muri uru rugamba mu buryo buri indiregite baherereye ku butaka bwa Uvira. Ibyatangiye kugaragara nkaho abasirikare b'u Burundi bari mu mujyi wa Uvira batari sefu cyane, baraza kuba babona abantu bari kumwe umunsi ku munsi, nyamara baranirwe gutandukanya abaturage n'abasirikare bakomeza kugenda babaneka nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. MA23 noneho bisa naho itari gufata ibice yitezeho kuba yagumana, ahubwo gukoresha strategie zose kugira ngo inanize abo bahanganye mu rugamba maze baze kwikura muri iyi mirwano. Nibyo kandi niko biri kugenda bigaragara. Amakuru aremeza neza ko ubu tuvugana mu mujyi wa Uvira dushobora kumva inkuru yemeza neza ko intare zamaze kongera kuwinjiramo. Bigenze bite kugira ngo uyu second lieutenant Everine nk'uko amakuru abitangaza aze kuba yafatwa na MA23 ndetse afatirwe ku rugamba? Umusirikare nk'uyu mu gisoda cy'u Burundi n'umwe mu bakomeye, ariko nawe yatunguwe cyane. Ni mirometero 3 turutse Fizi mu isantere, aho bivugwa neza ko uyu ariko ashobora kuba yagambaniwe na bamwe mu bafatwa nk'aho ari abaturage. Benshi bakeka ko bashobora kuba ari ibyitso bya MA23 bibarizwa mwari ya makaritsiye. Uyu yararimo agenda ari kumwe n'ingabo zimucungira umutekano, habaho ikimeze nko gutungurwa n'urufaya rw'amasasu yanyuraga imbere n'inyuma.
biza kurangira uyu mugore nk'uko byagiye bitangazwa, kuko nta wafashe amashusho y'uko byagenze, gusa hagaragaye ifoto ye yamaze gutabwa muri yombi na MA23. Abasirikare 6 bari bamucungiye umutekano baje gusa naho bamanitse intwaro, ubwo 4 bari bamaze gupfa. Ibintu biza kurangira uyu mugore afashwe ndetse ahita ashyirwa mu pick-up ya MA23 yirukankirizwa mu bice na n'ubu utapfa kumenya. Ariko kandi ibi byose abaturage babivuga babonye amasasu menshi cyane anyuranyuranamo, bafata umwanzuro wo kwirukanka bava hafi y'ayo masasu. Ibyinshi ntabwo babashije kubona uko byagenze nk'uko bagiye batanga amakuru, gusa inkuru ikomeye ndetse inababaje yamaze gutaha hakurya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ndetse nanone uyu ni umutwaro ukomeye cyane, bivugwa neza ko Tshisekedi yongeye kwishyiraho wo kuba akomeje kuba ahabwa ubufasha bw'abasirikare b'u Burundi, nyamara bagakomeza kugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba mu gihe ingabo ze zitari tayari kurinda umutekano. Abarundi ni bamwe mu bakomeje kugenda bagaragaza neza ko batishimiye na gatoya ibiri kubaho ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uyu second lieutenant cyangwa se Lieutenant Everine w'imyaka 38 nk'uko bitangazwa, asize abana 3 ndetse n'umugabo. Bivugwa neza ko n'umugabo we akora mu nzego z'umutekano ku butaka bw'u Burundi, ariko ntabwo twigeze tumenya inzego z'umutekano akoramo, niba ari igisoda cyangwa se ari igipolisi. Gusa igihari nuko uyu yamaze gufatwa. Reka tureke gukoresha imvugo ko asize, kuko aracyahumeka, kuko ntigeze yicwa. Gusa ubu tuvugana abana be n'umuryango we muri rusange bari ku butaka bw'u Burundi hariya katikati i Bujumbura mu Ivire. Byamaze kumenyekana ko nabo iyi nkuru yamaze kubageraho, ariko kandi byongeye kuba igisebo ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi. Amakuru aragaragaza byinshi cyane, bisa naho ari urucantege rukomeje kwitura ku ngabo z'u Burundi, zikomeje gupanga bapangurura ibyo zigerageje gukora byose bikaburizwamo. Ubundi wakibaza ngo uyu yaraje gukora iki? Nubwo atari mu basirikare wavuga ko bakomeye cyane, ariko umusirikare ufite ipeti rya Lieutenant nawe batangira kubarwa nk'umusenior officer nk'uko bigenda bigaragara mu nzego z'igisirikare cy'u Burundi. Ibi rero biraza kugenda bituma benshi bakomeza gutinyura urugamba. Hari koherezwa bamwe mu basirikare bakomeye mu gisirikare cy'u Burundi kugira ngo baze gutanga ibitekerezo ku bijyanye n'uko urugamba rugomba kumera, kuko MA23 ngo igomba kwamburwa bimwe mu bice yamaze kwigarurira. Mu gihe benshi bavuga neza ko iki gisirikare cya MA23 ibyo cyamaze kugenda gikora bisa naho ari ibintu bidasanzwe, kuko cyamaze kuzenguruka umujyi wa Uvira. Ubu tuvugana nk'uko byatangajwe n'umwe mu bayobozi b'umutwe wa MLDP twirwanaho izi ngabo z'abanyamurenge, baravuga neza ko bo bitegeye umujyi wa Uvira neza, bongeye gufata andi makaritsiye ndetse no ku mabarabara nka route 5. Aha hose bongeye kuhagaba ibitero ndetse birukana ingabo za leta ya Congo, ariko bashimangiye neza ko kuri uru rugamba ku mirongo y'imbere hatari kugaragara abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo benshi, ahubwo higanjemo bamwe mu barwanyi b'umutwe wa Mayi ndetse na FDLR, akaba aribo bari kugenda bahangana umunsi ku munsi. Ibi byose birakomeza kugenda bitanga ukuri kw'ibiri kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru ari akavuga neza ko inkundura abarundi bari gutegura iri gusa naho ibagaruka rugikubita, kuko abasirikare bakuru mu gisoda cy'u Burundi baje kwiga ikibuga ndetse ngo banatanga amabwiriza banerekane ibigomba gukorwa, bari guherwaho ndetse bakaza kugenda baraswa. Ibyo benshi bashimangira neza ko hashobora kuba harimo ikimeze nk'akagambane muri iki gisirikare cy'u Burundi, utanga amakuru ndetse agasa naho anayatanga ku mwanzi bahanganye ariyo MA23. Inkuru zirasobanura byinshi cyane, zerekana neza ko abasirikare benshi cyane ku rugamba bakomeje kugenda bahungira mu bice bitandukanye uretse route 5 cyangwa se uyu barabara rya 5. Amakuru avuga neza ko ibice uyu mutwe wa twirwanaho na MA23 bamaze kugeramo ni ibice uturutse hariya ku butaka bw'u Burundi ndetse Bujumbura katikate mu murwa mukuru. Bavuga ko bafite intwaro nyinshi cyane zishobora kurasa ku butaka bw'u Burundi, ndetse kuko hari haduyi cyangwa se umwanzi wabo, ariko bagashimangira neza ko ibi batabikora kuko ubu bazi neza ko ari ibice birimo abaturage. Ibi rero bakabivuga bavuga ko batirengagije neza ko ingabo z'u Burundi zabateye, ariko ntacyo bashaka kugira icyo babikoraho ngo baze kuba barasa ku butaka bw'u Burundi. Urugamba rurakomeye. Uyu second
Lieutenant Everine we ibyo ntabwo turuza kumenya uko biza kugenda, niba aza kuba yakicwa cyangwa se akagirwa imbohe y'intambara. Ibi byose biraza gushyirwa ku mutwe wa Perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, ugomba kugira icyo akora kugira ngo MA23 ibe yarekura abasirikare b'Abarundi yafashe, nubwo bisa naho bizamusaba ikiguzi kiremereye cyane. Nkubwire uko indege yahagurutse ndetse na gahunda yari ifite nuko yahanuwe, kugeza kuri ubu ikaba yamaze kwitura hasi ku buryo yatangiye no gufatwa n'inkongi y'umuriro igice kimwe, ariko bikaza kurangira izimijwe, ariko abarimo uretse babiri barokotse, abandi bivugwa neza ko bitabye Imana kuko igice cy'imbere cyose cyamaze kwangirika nyuma y'uko iyi ndege yarashwe no kugasuzuguro gakomeye rwose. Yarashwe n'imbunda ya 12, ibintu bidasanzwe, ndetse iyi ndege abari bayitwaye basa naho biraye cyane bakagendera ku butumburuke butari ubwo hejuru. Ubundi izi ndege ziraswa n'amakompura ndetse n'amaroketi aremereye cyane. Imbunda nka 12 nubwo nayo itoroshye guhanura indege, bisa naho uba ukoze ikintu kidasanzwe. Nibyo byabaye rero abasirikare b'Abarundi, ibibabayeho bisa naho bakubiswe n'inkuba. Indege yari ihagurukiye rwose ije gusa naho izana abasirikare bagomba kwifashishwa, ariko kandi n'ibikoresho by'itumanaho bivugwa neza ko byasaga naho byabaye ibyibura muri izi ngabo bitewe n'uko itumanaho ryinjiriwe. Iyi ndege rero yo mu bwoko bwa Apache helicopter, iyi ni indege ubundi busanzwe iba ifite imbunda enye, imbunda ebyiri kuri buri ruhande ugereranyije, kuko abazikoresha bafite ibikoresho bya gisirikare bafasha kureba hasi mu butumburuke ubwo aribwo bwose, ndetse bakaba bareba n'uri hasi byarimo bakamenya ibice bari buze kurasamo bitabagoye, kandi ikaba ifite umuvuduko udasanzwe. Ikaba yakifashishwa no gukora iperereza kuko ifite ibyuma bifata amashusho, gukurura neza kugeza n'agashishi kari ku butaka kaba gashobora gufatwa. Ibi byose rero bisa nkaho bibaye impfabusa. Iyi ndege rero yarashwe n'umusirikare bitaramenyekana igice yararimo, gusa ni ibice byo mu mujyi wa Uvira, ariko kandi biravugwa neza ko harimo MA23. Abandi bati izi ngabo nazo zirimo ziritera kuko harakoreshejwe imbunda mu bwoko bwa 12 kugira ngo irase iyi ndege, ibintu bitari bisanzwe cyane. Ariko kandi ibi sibyo byabaye ikibazo, kuko si ubwa mbere MA23 yahanura indege y'igisoda cy'u Burundi, ahubwo ikibazo cyabaye Abarundi bakomeje guhaguruka. Abaturage bo ku butaka bw'u Burundi bamwe na bamwe, by'umwihariko abatuye Igitega, batangiye kugenda bavuga neza ko igisirikare cyabo gikomeje kumara ibikoresho, ndetse n'abasirikare babo bashirira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bisa naho batangiye kwinuba ndetse bagaragaza neza ko batishimiye imiyoborere ya General Evariste Ndayishimiye, Perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, usa naho iyi ntambara yayigize ku rwego rwo hejuru, akaba ari nayo mpamvu nawe akomeje kugenda ayihuriramo n'ibihombo bikomeye cyane. Amakuru aragaragaza byinshi cyane mu bisa naho ari ibimenyetso byemeza neza ko General Evariste Ndayishimiye ubu none asa naho adafite byinshi cyane byo gusobanurira Abarundi. Indege yahagurutse abaturage benshi cyane bayireba, dore ko yanagendaga ku butumburuke butari ubwo hejuru. Abarundi bati ibikoresho byacu bya gisirikare birimo biracunga umutekano. Nibyo koko, ntibamenye ko indege yoherejwe ku butaka bwa Congo yahise inahanurirwa. Ibintu bisa naho byakomeje kugenda byibazwaho na benshi. Ubu tuvugana rero ntabwo amakuru menshi cyane y'indege arajya hanze, gusa byagaragaye neza ko ari agahinda, asa naho ari igikuba cyacitse muri izi ngabo. Nibyo koko byabaye ibintu bidasanzwe, ariko kandi hagaragaye ibindi bimenyetso bisa naho bica amarenga ko uyu mujyi wa Uvira igisirikare cy'u Burundi n'ingabo za Congo ibyo MA23 iri kubakorera bisa naho yazengurutse iri kubakanda gake maze ikaba yatangira kubacanaho umuriro, mu gihe baba bamaze gucika intege nta ramforo n'ibindi byose bashobora kwifashisha, kuko imihanda yashoboraga guturukamo ubufasha bwa gisirikare ubwo ari bwo bwose isa naho yamaze kugotwa, ndetse MA23 yashyizeho abasirikare bayo ku mabariyeri, ndetse ibice nka Puezero umanuka werekeza mu mujyi wa Uvira, ibice bya Mikenke n'ibindi bice bitandukanye bigana mu mujyi wa Uvira. Ibi rero biri gutuma abasirikare b'Abarundi, yaba umusada w'ingabo, umusada w'ibikoresho ndetse n'abagomba kuvurwa, byabaye ibibazo bikomeye cyane.
bibutsa ko hakomeje kugenda humvikana abasirikare benshi cyane bayoboye muri uru rugamba bari kugenda bitaba Imana. Ibi nabyo bikaza kugenda bica intege abasirikare basigaye ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ibintu ntabwo byoroshye cyane na gatoya, ariko kandi urugamba wo kurutsinda we ari kugenda agaragara, kuko ubu tuvugana iki cyumweru cyonyine ingabo z'abarundi zimaze kugwa kuri ubu butaka ni bakuru gusa bagiye bagabwaho ibitero mu operasiyo atandukanye ndetse akaza kugera ku ntego. Tshisekedi afite bamwe bamurwanya muri leta ya Kinshasa byamaze kumenyekana. Ibi ni ibintu biteye ubwoba n'inkeke kuri uyu mugabo uri kugerageza guhindura itegeko nshinga ngo aze gukoresha amatora ya referendum maze kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu yongera byemererwe. Ibi bivugwa neza ko ari byo biri gutuma benshi cyane bamutega imitego kabone n'abahafiye bari bashinzwe umutekano we. Ndabikubwira uraza kumva iyi operasiyo ikomeye cyane ariko itagenze neza ku bayipanze, kuko bisa nkaho perezida w'igihugu cya Congo yaraguye neza mu mutego, aho benshi bavuga neza ko asimbutse urupfu ku buryo bwa burembe. Ibi ndabikubwira ariko ndanakubwira ko ubu tuvugana ku mirongo y'imbere ku rugamba mu bice bitandukanye, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, igisirikare cya MA23 aho gikomeje kwesurana ku buryo bukomeye cyane n'uyu mutwe wa FDLR ndetse na Wazalendo, ndetse tutibagiwe n'ingabo z'Uburundi. Hongeye kubera ibitendo bikomeye cyane. Niki kibaye gitumye ingabo z'Uburundi zongera gusubira inyuma? Bimwe mu bikoresho byabo byongeye gufatirwa n'uyu mutwe watwirwaneho ndetse ufatikanyije na MA23. Ibi byose ni bimwe mu bikomeje kugenda bitera ubwoba cyane. Ingabo z'Uburundi zisa naho zongeye kwikorera amaboko. Havumbuwe bumwe mu bubiko bw'intwaro nabwo bivuga neza ko zari munsi y'ubutaka mu bice abarundi bakontorora. Ibi byaje kumenyekana ubwo imirwano ikomeye cyane yaberaga mu birometero 3 gusa uturutse mu mujyi wa Uvira, yaje gutuma abasirikare b'u Burundi birukanka amasiga abana, maze MA23 iza kuba ivumbura izi ntwaro, aho yazivumbuye iri kumwe n'izi ngabo zatwirwaneho. Amakuru aremeza neza ko igisirikare cyatwirwaneho nk'uko byagaragaye bamwe mu basirikare ndetse biganjemo ab'igitsina gore basaga n'abafite intwaro zigezweho ariko ziganjemo imbunda ntoya, bemeza neza ko ari intwaro zambuwe leta y'u Burundi ndetse ubwo n'abasirikare b'u Burundi kuri ubutaka. Ibi byose bikomeje kugenda biteza intugunda zikomeye cyane, ariko kandi tutibagiwe ko byose biri guhita bigira ingaruka Bujumbura na Gitega hakurya kwa perezida w'igihugu cy'u Burundi. Inkuru nanone nyamukuru, reka manze nkubwire ko ubu tuvugana nyine perezida w'igihugu cya Congo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo aho aherereye ni umwe ngo mu bari mu mashimwe akomeye cyane, ndetse ashima ko yari yagenewe kuba yakicwa ariko bikaza kurangira Imana ikinze akaboko. Uyu mugabo mu busanzwe benshi baravuga neza ko yamaze kugira benshi bamurwanya ndetse bakomeza kugenda berekana neza ko badashyigikiye na gatoya ibikorwa bye uko byagenda kose. Bamwe bakavuga neza ko itsinda rikomeye cyane ryiganjemo abakire ndetse n'abandi banyepolitiki bari kugaragaza neza ko Tshisekedi atagomba kongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ibi kandi bisa naho kumwitambika byakoroha, kuko kugira ngo yiyamamaze byonyine azabanza gukoresha amatora ya referendum kugira ngo yerekane ko abaturage aribo bamusabye ndetse ko bamutegetse kongera kubaha amahirwe yo kubayobora. Ibi rero nibyo biri kurwanwa na bano batavuga rumwe na Tshisekedi. Amakuru aravuga neza ko ibi byose biri kuba mu gihe Antoine Felix Tshisekedi Chilombo nawe yarahitanywe ndetse nk'uko bitangazwa ko yari yishwe mu buryo bw'amaherere. Amakuru aravuga neza ko Tshisekedi yagabweho igitero gikomeye cyane hafi neza n'ibiro by'umukuru w'igihugu, ubw'imodoka ye yarashweho ndetse ikimeze nk'aho ari ikigrenade cyangwa se rokete ariko ntoya. Ibituma benshi bavuga neza ko ibi byose biri gukorwa na bamwe mu bamurwanya kandi b'ikinshasa. Hari abarengereye bakavuga neza ko MA23 iri mu maoperasiyo akomeye cyane. Ibi nta wabihamya kuko bisa naho ari ibintu bigoye kugira ngo MA23 ibe yaba igeze Kinshasa. Gusa igishoboka n'abasesenguzi mu bya politiki bakomeje kuvuga neza ko hano MA23 ibikorana na bano bari kurwanya Tshisekedi kandi inshuti ze za hafi. Ibi byo benshi bavuga neza ko byo bishoboka ndetse binahabwa amahirwe. Iyi modoka ya Tshisekedi bivugwa neza
neza ko ubundi uretse ko yagize amahirwe ubundi yakabaye yasandajwe n'iyi rokete ntoya ibyahise binagerageza kugirwa ibanga, ariko n'ubundi ntabwo byari bukunde. Iki gice ntabwo kiba kirimo muvoma, ni igice kigendamo abakomeye cyane werekeza neza ku biro by'umukuru w'igihugu. Bisa nk'aho ari cyo cyatumye abaturage benshi cyane badahita bahuzura ndetse ngo banafate amwe mu mashusho, kuko igiturika kikimara guturika nibwo hagerageje kuza abaturage bahurura, ariko bisa nk'aho bakumiriwe ku buryo bukomeye cyane, dore ko benshi bari banagize neza ko perezida w'iki gihugu cya Congo Tshisekedi yaba ahise ahasiga ubuzima, ariko imodoka yari arimo amakuru avuga neza ko itagize ikibazo gikomeye cyane ku buryo nawe yashoboraga no gukomereka. Ubu Tshisekedi ni muzima, ariko benshi bemeza neza ko yamaze gusimbuka urupfu, aho benshi bari kuvuga neza ko n'ubundi Rusibiye aho rugomba kunyura, kuko aba bari kumurwanya ni aba hafi bazi muvoma ye iyo ari yo yose ndetse basangira nawe. Ibi rero bikaza kuvuga neza ko hari bamwe rwose bari kumurwanya i Kinshasa, bamwe mu nshuti ze ndetse babarizwaga muri iyi guverinoma ya Kinshasa. Kapiteni Etienne bivugwa neza ko yari yahawe inshingano ndetse na General Muzinga ukuriye ingabo z'Uburundi zirwanira ku butaka kugira ngo amubere mu bice atagombaga kumenya ikiri kujya mbere. Amakuru agaragaza neza ko mu by'ukuri ibice bitari bisanzwe biberamo imirwano, ahubwo MA23 yabyegereye kugira ngo itege uwo ari wese, uko yari izi neza ko igisoda cy'u Burundi kizagerageza kwinjirira mu bice bisa naho bikikije uyu mujyi wa Uvira. Ubu tuvugana twavuga neza ko izi ngabo z'abarundi zakoze igisa naho ari ugusura tere ndetse bakagenda bareba aho bazajya banyuza zimwe mu ntwaro zizaba zitegeye ibice bitandukanye birimo igisirikare cya MA23. Ibi rero nibyo byaje gutuma benshi mu barwanyi b'abarundi baza guhabwa misiyo yo gucunga umutekano uyu mugabo ufite ubunararibonye Kapiteni Etienne w'imyaka 42 nk'uko amakuru yagiye abitangaza, dore ko hagaragaye namwe mu mafoto yagomeje kugenda acicikana ku mbuga ngurukana bumenyi. Ubu rero hagaragaye ikimeze nk'aho ari ugutungurwa ndetse no kudakora ibintu uko byakabaye bikorwa mu buryo bwa gisirikare. Ubusanzwe iyo hari umuyobozi nk'uyu afande ukomeye cyane bagomba kumucira inzira, hakoherezwa itsinda risa naho ari ry'abasirikare b'abakomando bajya kureba imbere niba nta kibazo gihari, ko kandi baba biteguye guhangana mu gihe bakubitanye n'umwanzi batari biteguye. Ibi nta byakozwe kuko bumvaga neza ko ibintu ari amahoro. Nicyo cyaje gutuma rero uyu mugabo aza kwisanga mu ntambwe 18 ndetse ibyaje gutuma hahita hasangwa abasirikare ba MA23 bari binyegeje mugabo mu bice bisa naho bigoye kumenya aho bari, bitewe nuko aba basirikare b'abarundi kandi batari bohereje itsinda ry'abasirikare basanzwe bagenda ari 4 cyangwa 6 kugira ngo bamenye niba nta mwanzi uri imbere. Haje kubaho ikimeze nko gutungurwa ku buryo bukomeye cyane, kuraswa imodoka itiraswa n'amapine, maze kugira ngo uyu mugabo ayivemo biza kugorana cyane. Ubwo yageragezwaga kunyuzwa mu muryango wo ku ruhande rwo hepfo n'abamucungiye umutekano, niho yarasiwe ndetse umurambo we ugwa mu muhanda. Bamwe bavuga neza ko MA23 ikimara kubona neza ko imaze kubarasa haje igifaru cyayo. Amakuru akavuga neza ko gishobora kuba cyanamunyuze hejuru, kuko hano hari hamaze kuba ikimeze nka jamu, imodoka zigera kuri 3 zose ziri mu muhanda, zimwe zangiritse, amapine yatobaguritse nyuma y'imirwano yari imaze kuhabera. Abasirikare bananirwa gukura umuyobozi wabo hano ku kibuga cy'imirwano. Byose biri kuba ndetse bikaba bikurikirana ndetse bigakomeza kugenda bitera benshi cyane kwibaza ikiri kujya mbere mu ngabo z'u Burundi zikomeje kugaragara nkaho nta mbaraga zifite ndetse zikagaragara nkaho bisa naho ari ukurwana byabihishe. Ubu tuvugana rero abarwanyi b'u Burundi bakomeje gusa naho batsindwa mu mpande zose, ariko urupfu rwa Kapiteni Etienne we rusa naho ruri buze kuvugisha benshi cyane nyuma y'urundi rupfu kandi bivugwa neza ko ari umusirikare ukomeye cyane mu gisoda cy'u Burundi Lieutenant Kano nawe wiciwe muri ibi bice, ariko ibice bikaba atari ibice bimwe, ariko byose ni muri Fizi ugana mu mujyi wa Uvira. Nanone reka twihute cyane twigire muri Plaine de Ruzizi mu nkengero z'umujyi wa Uvira ahakomeje
hakomeje kumvikana ikimeze nk'aho ari amasasu y'imbunda nini. Amakuru yamenyekane neza ko hari ingabo za MA23 zari zagabweho igitero n'abawazarendo ndetse bari kumwe n'ingabo z'abarundi, ariko bisa naho cyari igitero kidakomeye cyane, ahubwo MA23 yakoresheje imbaraga z'umurengera kugira ngo abangaba ibasubize inyuma ndetse ibakubite nta mpuhwe. Ibi rero byakozwe ndetse binagerwaho kuko abasirikare benshi cyane ba wazarendo bagaragaye birukanka amasigamana, abaturage nabo babahinduru mu bice bagendaga banyuramo. Amasasu yababanye menshi MA23 itangira gukoresha ibimeze nk'aho ari ibiroketi yakubitaga mu bivunge byabo maze bakagwirirana nk'ubushwiriri. Ibi byose bikomeje kugenda bigaragaza ko MA23 ihagaze neza mu bice byayo ndetse nta wagomba kuyisukira uko yiboneye. Ubu tuvugana rero amakuru yagiye hanze, aravugwa ko MA23 yamaze kubacakira ndetse bafite video k'amasegonda 3 kagufi cyane. Umwe mu bazungu arimo avuga mu rurimi rw'icyongereza ati "Dokirazi" cyangwa se ntimutwice, kuko bisa naho yari afite ubwoba bwinshi ndetse bamwe batakambaga bavuga neza ko bafite imiryango basize iwabo, nyamara birengagije amagambo yavuzwe na Lieutenant Colonel cyangwa se uwahawe amapeti nyuma yo gutabaruka. Uyu nta wundi ni Wiringoma, wari umuvugizi wa MA23 wakundwaga na benshi, wabwiraga abazungu ko barimo barwanira amafaranga nyamara bo bari kurwanira ubuzima bwabo ndetse n'uburenganzira bwabo. Aba rero basa naho ibi batabyibuka, niyo mpamvu bari gutakamba bavuga neza ko bagiriwe amahirwe bakaza kurekurwa bagakurwa kuri ubu butaka, bishobora kuza kuba bituma bagira uko basubira mu gihugu cyabo ndetse bagasanga imiryango yabo, ariko kandi bisa naho bitari buze kongera kwemerwa kuko MA23 isa naho yarakaye cyane. Ibira kandi biraza kugaragaza ko hari abacancuro benshi bamaze gufatwa muri iyi minsi. Aba rero bari kugenda bavuga systeme y'imikoreshereze y'intwaro zikoresha ikirere byinshi cyane mu mabanga y'igisirikare cya leta ya Congo n'abarundi byamaze kugenda bijya hanze. Ibintu bisa naho bitoroshye cyane, nkwibutsa ko abacancuro benshi cyane bagiye baza muri iyi minsi bagiye binjira ku butaka bw'u Burundi neza ku kibuga cy'indege Ndade International Airport cyahari Bujumbura, maze bakaza bakerekeza ku butaka bwa Uvira. Bisa naho Burundi bufite akaboko kanini cyane mu kohereza ndetse no kuzana aba bacancuro kuko byagaragaye. Ubu rero nta mbabazi zisa naho zijyari ku ruhande rwa MA23, isa naho yarakaye cyane, irimo iratanga isomo rikomeye cyane ry'urugambi kubita itababarira. Ibintu birakomeye. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Congo bakomeje kwibaza inkuba irimo ibakubita, bakomeje kandi kugenda bitana ba mwana mu bijyanye n'ibikorwa biri kubatungura. Ibice bitandukanye ingabo za leta ya Congo zibarizwamo bikomeje kumvikanamo amasasu menshi cyane, babivuga neza ko hari udutsinda twamwe mu basirikare ba leta ya Congo barimo basubiranamo na wazarendo ku bijyanye no kutumvikana, bikarangira nabo ubwabo bari kurasana hagati yabo, ikigaragaza kuri urugamba kurutsinda bigoye. Ubu rero inkuru ikomeje gucicikana, n'inkuru yerekana neza ko MA23 irimo irahiga uwitwa umukamanda, apfa kuba ari umuntu ukomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo n'abacancuro, kuko iri banga ryakomeje gufasha izi ntare za Sarambwe mu gukomeza kugenda zirwanaho, kubera ko zamaze kugenda zica abami maze abasigaye bagakomeza kugenda batatana. Iyi system irimo irakoreshwa mu buryo budasanzwe, aho MA23 ikomeje kugenda ikora izi operation kandi zikagerwaho mu gihe abasirikare benshi cyane b'abarundi ndetse n'ingabo za Congo mu gutakaza abayobozi buri munsi, abasimbuwe nabo bagakorwaho ibitero bikomeye cyane kugeza no ku bacancuro. Ibi byose byagiye bigaragaza ko abacancuro ndetse n'abasirikare b'igisirikare cyaje gutanga umusada bose ubuzima bwabo buri mu kaga, tutibagiwe n'abayobora urugamba ku mpande zombi.